Amakuru agezweho nonaha yerekana ibimenyetso bigera kuri 6 bivugwa neza ko abacancuro bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bamaze bose kuba batanga oda ndetse bamaze gutanga amabaruwa asaba ko basesa amasezerano bafitanye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kaza kuva muri imirwano bagahara aya madolari menshi cyane bakoreraga. Ibi bitewe n'iki? Igisirikare cya 23 cyongeye gufata abacancuro bane, noneho biravugwa neza ko aba bacancuro ari bari basigaye mu bahanga bari kuri ubutaka bwa Kongo ndetse batanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse n'akajugujugu z'intambara. Aba basirikare bivugwa neza ko batewe mu bigo byabo ndetse bivugwa neza ko babiri basanganywe ibikoresho biremereye cyane bikoreshwa mu kubungabunga ikirere ndetse no kugurutsa drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare kandi ndavuga aba bacancuro bagira kuri 4 bafashwe, 2 ari bazima, abandi 2 bamaze kwishwa bitewe n'imirwano yabereye aho basanzwe na operasiyo ikomeye cyane ya 23. Amahanga yakomeje kuvuga neza ko Tshisekedi ibi ari gukora byo kuzana abacancuro ndetse n'ingabo nyinshi cyane zigahurira kuri ubutaka ari byo bihungabanya umutekano w'abakongomani. Ibi 23 kandi yagiye ibyereka amahanga. Abacancuro si ubwa mbere bafashwe ndetse bakerekwa amahanga ku mateleviziyo mpuzamahanga ndetse mu kimwaro cyinshi cyane, ariko bisa nkaho noneho n'abari basigaye bari buze kuba bikura kuri ubutaka. Biravugwa neza ko abaturutse mu itsinda rikomeye cyane ry'abaturutse muri Rumaniya, abaturutse mu itsinda rya Burakawota bo kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bagishaka kugaragara ku mirongo y'imbere kubera ko bagiye bicwa ndetse abakuru muri bo bagapfa, aba bakahasigara ari kugira ngo amasezerano arangire bacyure ayo mafaranga, ariko mu by'ukuri bategera aho urugamba ruri kubera. Bivugwa neza ko aba bacancuro bane bagizweho ingaruka zikomeye cyane nuko abasirikare bagomba kubacungira umutekano bishwe rugikubitana 23 mu gutegura iyi operasiyo. Benshi bari kwibaza 23 ni iki ikoresha kugira ngo ize kumenya amakuru ndetse navumbure inyubako cyangwa se aho aba bacancuro bapangira urugamba. Bivugwa neza ko bari bamaze kwegera ibice 23 kontrola kugira ngo baze gukora amakoordinate ndetse baze gushyiramo amakomande yahaza kunyura drone ziza guhagurukira za Kisangani. 23 bikubimenya rero yavugaga neza ko aba bacancuro bari buze gusubira mu bice bari basanzwe barimo 23 itashobora kugeramo, biza gutuma ikora operasiyo bakiri gukorodona ndetse banapanga ibi bitero. Aha rero niho aba bacancuro bane bafatiwe, 2 bahita bicwa, abandi 2 barafitwe na 23 mu kimwaro cyinshi cyane. Benshi baravuga neza ko 23 yari ikwiye kongera kuberekana kuko ku munsi ubanziriza w'ejo yari yafashe abandi bagera kuri 6 ibafite ari bazima. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane aho 23 yatakaje abakomando bagira kuri 2 bayo muri izi operasiyo, ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza kuko abacancuro bose barafashwe bagira kuri 6 ndetse ahaguye nyine abasirikare ba 23, ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego 23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma 23 ikomeza kwa advancinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima 23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye nyuma yuko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'8. Bivugwa neza ko 23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana Igoma bose akaba ariho ibahuriza ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontrola, uretse ko hano byakorana bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo 23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende
bigende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara M23 mu rwego rwa diplomasi ikomeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe bati se ko bagenda hakagaruka abandi bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho icyo M23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwanaho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'Iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero. Ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo M23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Amakuru agezweho none cyane ni amakuru akomeye cyane yemeza neza ko nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko ashutswe n'igihugu cy'Ububirigi ndetse akaza kwemera kujya mu mugambi ngo wo gutera igihugu cy'u Rwanda, ibi rero bishobora kuba byamaze kuba birenga urwego benshi babitekerezagaho. Igihugu cya Uganda binyuze muri perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'igihugu cya Kenya binyuze muri perezida w'iki gihugu cya Kenya William Ruto, aba bagabo bongeye kuburira bwa nyuma ndetse bihanangiriza perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira ko igihe yaba ahirahiye gutera igihugu cy'u Rwanda akisanga yatangiye kujya muri ibi bikorwa ashobora kuzatabaza amahanga akabura umutabara. Yoweri Kaguta Museveni yabwiye General Evariste Ndayishimiye ko mu gihe yaba atekereje gutera igihugu cy'u Rwanda azirengera ingaruka. Uyu yamubwiye kandi ko ingabo z'u Rwanda ashobora kuba azitiranye. Bamubwiye neza ko nibura amasaha atarenze 2 intambara yaba yamaze kugera i Bujumbura mu gihe yaba yiyongoje gutera igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yashutswe n'igihugu cy'Ububirigi ngo kizamufasha ndetse afatikanye na Kongo babe batera igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu Tshisekedi yagiye ashyiramo akaboko kanini cyane ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye aza kubyemera ndetse yemera gusaba igihugu cy'Ububirigi intwaro ngo zigezweho. Nyamara bamwe mu baperezida bo mu karere k'ibiyaga bigari bazi ubushobozi ndetse n'imikorere y'ingabo z'u Rwanda bamaze kuba bamuburira ndetse bamubwira neza ko ibyagiye gukora ariko nkwikururira urupfu. William Ruto perezida w'igihugu cya Kenya yabwiye General Evariste Ndayishimiye ko azisanga ari guhungira muri Tanzania, nyamara mu gihe yaburiwe akanga kumva. Yabwiwe kandi ko ku butaka bwe badafite ubushobozi na butoya bwo guhagarika ingabo z'u Rwanda mu gihe baba bamaze kuzishotora, kandi bongera kumwibutsa ko u Rwanda rutera rudaterwa. Uyu mugabo yabwiwe amagambo arimo kumuburira ndetse no kumubwira neza ko ibyo mu gihe yaba byitwayemo akiyemeza kujya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda ko azabaga akifasha, ntawe ushobora kuzamutabara n'umwe kuko yaraburiwe ndetse ibyo bari kumubwira ko azabibona bitarenze umunsi umwe. Uyu kandi yaje kubwirwa neza ko ibyo ari gutekereza nta na kimwe kizakunda, ko aya mahanga ari kumushuka azabona umuriro w'ingabo z'u Rwanda mu gihe yaba azishotoye. Yabwiwe ko ingabo z'u Rwanda zidashotora uwo ari we wese, ariko iyo ugerageje kuzendereza nk'uko byagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye ndetse byagiye byerekanwa ko ingabo z'u Rwanda zigerageza kurinda imbibi z'igihugu cy'u Rwanda kugeza ku muturage utuye hepfo iyo. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi kidafite ubushobozi ubwo ari bwo bwose bwo kuba u Burundi bwaza gutera u Rwanda maze ngo buze kugera ku ntego nk'uko bakomeje kugenda babyereka perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi bihugu byo muri East Africa birimo igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya binyuze muri abakuru b'ibihugu barimo William Ruto ndetse na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni baje guseka cyane bereka perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ari mu nzira imuganisha mu murongo utukura, kandi ko ibi ngibi bazabibona bitarenze umunsi umwe mu gihe yabatekereje gushoza intambara ku Rwanda. Bivugwa neza ko Ububirigi bwari bwemereye uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi intwaro zirimo drone zigera ku 500 ndetse ngo bakamwemerera n'abasirikare. Bivugwa neza ko ari bakeya ariko bo gutoza ingabo z'u Burundi bakamwemerera ngo n'intwaro zigezweho nk'uko yari yabisabye, ariko benshi bamaze kumubwira neza ko ibi ari
byo bizarasa ingabo ze. Uyu ni umuperezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda agerageza guhirahira guhungabanya umutekano w'igihugu kibanye, kandi ibi ngibi benshi bavuga neza ko bitaza kumuhira. Ntabwo turi butinde muri izi nkuru, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe yaje kwerekwa ukuri. Uyu mugambi we benshi baribaza niba ashobora kuza kuwukomeza, ariko yamaze kwereka ukuri, ndetse bamubwira neza ko no kubitekereza yakoze amakosa akomeye cyane ashobora kuza kumukoraho. Ibi rero ntabwo bihagarika inkuru zacu zigezweho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi zamaze kuza gutanga umusada. Aba bose bakomeje kwikorezwa umusaraba wo gusubizamo 23 inyuma, mu gihe 23 muri iyi minsi ifite imbaraga z'umurengera ndetse iri kuzikoresha mu bice bitandukanye. Amakuru atugira haravuga neza ko igisirikare cya 23 nyuma yo guhangana n'ingabo za Kayumba Nyamwasa, izi ziyise P5 zikicamo abarenga 58 mu bice byerekeza za Mikenke. Amakuru avuga neza ko kuri ubu ngubu nta guhagarara, ahubwo ingabo z'u Burundi arizo zitahiwe. Mu by'ukuri benshi baravuga neza ko ingabo zirenga 25 ndetse hagati ya 25 na 30, izi ni ingabo z'u Burundi zari zagerageze kwa advancinga kugira ngo zigere mu birindiro bya 25. Abo ni abasirikare biganjemo abakomando bari bari kwerekeza muri Plene, aha ni mu kibaya hariya mu kibaya cya Ruzizi nk'uko bamwe bakita. Aha rero niho ingabo za leta ya Kongo ndetse n'aba Barundi bari bafashe umwanzuro wo kuza gukoresha aba bakomando babo kugira ngo baze kugenda baca inzira ndetse baneke amakuru, bamenye umwanzi ari mu birometero bingahe, ndetse bamenye niba nta mitego iri mu nzira kugira ngo bahite badvancinga. Ndetse byaje kuba bitabahira kuko 23 yaje gukurura amakuru ndetse binyuze mu butasi. Aba bakomando b'iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse bari bafatikanyije na bamwe mu bakomando ba Kongo FARDC baje kuba barenga umurongo utukuramo 23 irabareka. Bakimara gutanga sinyare babwira bagenzi babo ko bagomba kwa advancinga bakaza bakigira imbere, niho byabereye ibikomeye cyane kuko aba bakomando bonyine bahise bicwa barashwe, kuko bari bamaze kugera mu defense za 23 ntabwo bari gusubira inyuma ngo bikunde. Nuko abari bari inyuma bahawe sinyare ko inzira ari amahoro, nibo bahuye n'uruva gusenya kuko habereye imirwano hano mu muhanda werekeza Plene. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagerageje guhabwa ramporo na bagenzi babo bari kuri kaburimbo ya kabiri, aho batangiye kuba bagerageza kumanuka kugira ngo baze gutanga umusada, nyamara ntabwo byabakundiye kuko 23 ifite intwaro kuri kaburimbo ya mbere, ahari imbunda zo mu bwoko bwa BM zatangiye gusheringa kuri aba basirikare bari bagiye kuza gutanga ramporo. Ibyaje gutuma icyari umusada kitaza gukunda, maze izi ngabo za leta y'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo ziza kongera gutikirira muri iki kibaya. Benshi bati ninde uzakuramo 23 muri ibi bice ndetse kuyireka igakontorora ibice byose ishaka nk'uko ibikontorora, maze hakaba habaho ibiganiro by'amahoro. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugorwa n'ibitero. Abarundi bo baravuga neza ko badahabwa ibyangombwa nyenerwa, mu gihe bavuga neza ko 23 ifite ibikoresho, nyamara benshi bavuga ko ari urwitwazo, ahubwo intwaro nyinshi 23 ikoresha benshi bagaragaza neza ko izambura ndetse ikaza kuzikura mu maboko yabo bahanganye, mu gihe itera amadefense agiye atandukanye y'izi ngabo mu birindiro byazo, maze akaba ariho ikura izi ntwaro ikomeza kugenda ibarashisha. Benshi barasobanura neza ko uru rugamba rudashobora kuzarangira nk'uko rwatangiye, uretse kuba habaho ibiganiro nabyo benshi batabona imperuka yabyo. Benshi bavuga neza ko 23 igomba kwisubiza uyu mujyi wa Uvira, maze igakomeza gutuza muri Kivu zombi, kuko ingabo za leta ya Kongo zidafite ubushobozi bwo kwisubiza inyuma uko byamera kose. Ni amakuru avuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyari cyafasha abasirikare bagera ku 18,000 bagomba kwambuka umupaka berekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaza kwemezwa neza ko ari mu mugambi wa perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, wiyemeje gushukwa ndetse akaza koshywa ku buryo bukomeye cyane n'igihugu cy'Ububirigi ko azatera u Rwanda ndetse ngo bafatikanyije n'igihugu cya Kongo. Benshi baravuga neza ko izi ngabo zari zigiye kunyura ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko kandi ngo gahunda ari kuza guhita zizenguruka zikambukira umupaka u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko izi ngabo ngo zari kuba zimaze gusubizamo 23 inyuma muri Plene ndetse no mu bindi bice. Izi ngabo mu kuzanwa muri ibi bice bivugwa neza ko arizo zari zije gukubitamo 23, maze ngo ikaza kwimukira mu bice bya za Kamanyura ndetse n'ahandi, maze izi ngabo zikaza kwambuka umupaka wa Kongo n'u Rwanda zisa naho ziturutse ku butaka bw'igihugu cya Kongo nk'uko bigenda bigaragara. Ariko bivugwa neza ko izi
izi ngabo bitazigendekeye neza, kuko bivuga neza ko abarenga 18,000 bari batangiye kwambuka banyuze ku mupaka wa Kavimvira nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Byaje kurangira batangiye gutegwa mbushi. Amakuru avuga neza ko batamenye uwabateza aho yaturutse, gusa aba basirikare bari mu modoka zigiye zitandukanye, kandi bivugwa neza ko bari baciwemo amakipe ane kugira ngo baze kwambuka, bitagaragara nkaho ari uruvunganzoka rw'abasirikare benshi cyane. Inkuru zagaragaje imibare y'abasirikare rero bamaze gupfira muri izi operasiyo. Bivugwa neza ko 23 ishobora kuba iri mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira, by'umwihariko n'ibice biri inyuma ya Uvira byerekeza ku butaka bw'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi batezwa mbushi mu gihe bagendaga bizeye ko ibice barimo bikontororwa n'ingabo zabo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, nyamara birengagije neza ko 23 ibifite abasirikare ndetse n'abo bakorana hafi bya hafi muri uyu mujyi ndetse n'inyuma y'umujyi wa Uvira mu bice bigana ku butaka bw'u Burundi. Abasore bivugwa neza ko batari bambaye imyenda ya gisirikare, ariko bari bafite intwaro ndetse n'amarokete. Bivugwa neza ko bari bafite n'amagerenade, nibo babashije guhagarika izi ingabo z'u Burundi. Bivugwa neza ko hapfuyemo abarenga 42, ariko kandi bikagerageza kugirwa ibanga, kuko ingabo z'u Burundi zari zifite igisebo gikomeye cyane ndetse n'ikimwaro, kuko abasirikare babo bamaze kwicwa bacyambuka umupaka bakigera ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa neza ko aba basirikare nabo batabashije kuba bakomeza kwambuka bitewe n'uko bari bamaze gucibwa bo amakipe agera kurane kugira ngo baze kwambuka mu byiciro. Biza kurangira rero aba basirikare bitabagendekeye neza. Ndakubwira inkuru zemeza neza ko nanone aba basirikare urugamba bari baje kurwana rwahise rusubikwa, ahari kuvugwa ko 23 hise ya divansinga mu bice bari bamaze gupanga bari buza kunyuramo. Aha rero ingabo za leta ya Kongo niho zongeye guhurira n'ibibazo bikomeye cyane. Igihombo kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, imipangu ye yose irapfuye. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe bivugwa neza ko bakomeje kugibwa mu marwi n'igihugu cy'Ububirigi, gikomeje kubereka neza ko kizabafasha nk'uko u Burundi bwo bwamaze kubyemera ndetse butangira no gusaba ngo ibikoresho bigezweho buzifashisha muri iyi ntambara. Nyamara amakuru agenda tugeraho aremeza neza ko iyi leta y'u Burundi ikomeje kugenda yishyira muri izi ntambara, mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse abamwe mu bo bayoborana iki gihugu barimo abajenerali bakuru barimo General Prime Niyongabo n'abandi bakomeje kumubwira neza ko ibi bidashoboka ndetse ari gushora igihugu mu ntambara abaturage atazabakira. Bisa nkaho bamwe mu bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi babibona ko iyi ntambara badashobora kuyitsinda, ariko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwamaze kuba yafata umwanzuro, aho benshi bamubwira neza ko yibeshye. Reka nanone twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Izo zari ingabo z'abarundi zatezwe ku buryo bukomeye cyane zikimara kwambuka umupaka wa Kavimvira, aho amagerenade yabaye menshi ku mamodoka bari barimo ndetse baratswa n'amasasu menshi, aho batekerezaga neza ko 23 cyangwa undi wese ubarwanya atatinyuka kugera. Ibi rero byaje kurangira. Turaza gukurikirana imibare ndetse tunamenye niba izi ngabo zagombaga kwambuka nazo ziri buze gufata umwanzuro wo kwishora muri uyu muriro. Nanone kuri musozi wa Kabunambo, aha ni Kabunambo ya mbere, ngira ngo murabizi ko hari Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri. Kabunambo ya kabiri iriho ingabo bisa nkaho ari ingabo za leta ya Kongo, ariko Kabunambo ya mbere iteweho intwaro ziremereye cyane za 23. Imisozi isa naho irebana. 23 rero yongeye kuba yafata umwanzuro wo kumanuka iza gutangira kwataka igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo zari zimaze kwirara nyuma yuko zamaze hafi ukwezi n'igice muri ibi bice zitabona ibitero 23 zigabaho, ahubwo arizo zitegura ibitero byerekeza muri Plaine de Rusizi. Byaje kurangira 23 batunguye ndetse ibagabaho ibitero bikomeye cyane, ibyaje gutuma aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi na wazanendo baherereye ku musozi wa Kabunambo ya kabiri baza gusubira inyuma, ndetse biza gutuma 23 yongera kwigarurira bimwe mu bice biherereye hano Kabunambo. Amakuru avuga neza ko inzira yanyuragamo ibitero bije kwitera muri Plaine byaje kurangira 23 hose yasize amabariyeri ndetse n'uburinzi defense zikomeye cyane, ibyaje gutuma iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo zongere kugaba ibitero muri Plaine de Rusizi biri buze kubagora, kuko 23 hose yamaze kwashira defense zikomeye cyane. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza neza ko harimo abagambanyi muri bo bakomeje kugenda batanga amakuru ndetse bakaza gutuma 23 batungura mu bice byabo nk'uko
biri kugenda bigaragara. Ibi kandi biri kuba mu gihe Kinshasa ari kuburana abajenerali babiri bashinjwa gukorana na M23 byimbitse ndetse ngo bari mu bagiye batuma M23 yigarurira imijyi itandukanye. Aba bajenerali kandi biravugwa neza ko urukiko ruri kubahamya ibyaha ndetse bari buze gukatirwa igihano cy'urupfu mu gihe baburana, bavuga neza ko nta na rimwe bigeze bakorana n'ingabo za M23, maze abashinjacyaha bo baranarengera bakavuga neza ko aba bajenerali babo ngo bavuganaga n'ingabo z'u Rwanda. Ibyo benshi bari kumva bikabacanga. Biravugwa neza ko aba bajenerali mu gihe baza guhamywa iki cyaha nk'uko umushinjacyaha akomeje kubasabira igihano cy'urupfu bari buze kwicwa, ariko kandi kugeza kuri ubu ngubu bakaba bakomeje kugenda baburana berekana ibimenyetso bivuga neza ko batigeze bakorana n'izi ngabo, mu gihe ubutasi bwa Kongo bwo buvuga neza ko bwumvirije amatelefone ndetse bukabona ibimenyetso byinshi cyane byerekana neza ko bagiye bakorana n'ingabo za M23 ndetse ko hari na telefone ngo zavuganaga nabo ziturutse ku butaka bw'u Rwanda, aho bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kikemeza ko ari abasirikare b'u Rwanda bavuganaga n'ingabo zabo. Ibi rero byakomeje kugenda biba incoberamahanga. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigarukwaho muri iyi mirwano, aho M23 uretse muri Kivu y'Amajyepfo muri nce za Uvira ndetse no mu bice bitandukanye werekeza za Masisi ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru ikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane na Wazalendo ndetse na FDLR bakomeje kugenda bagerageza kongera gusubira mu baturage. Makuru agezweho none haremeza neza ko igisirikare cya M23 cyongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Ni isomo rikomeye aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane muri gahunda igisirikare cya leta ya Kongo kihaye gifatikanyije n'ingabo z'abarundi FDNB ndetse na Wazalendo ko bifuje kurimbura imurenge ndetse n'ibice bitandukanye bitemwa abanyamurenge. Bisa nkaho M23 yakomeje kwitambika ndetse ikagenda iburizamo iyi gahunda ndetse ikaburizamo ibi bitero bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu sniper wa M23 bivugwa neza ko yari yihagarariye neza hariya za Puezero ku minara, ndetse bikaza kugaragara neza ko yaracunze ndetse acungiye hafi, yasaga n'ufite amakuru ku bijyanye n'ibitero bikomeye cyane by'indege za kajugujugu byiganjemo indege zo mu bwoko bwa Sukhoi. Bivugwa neza ko zashoboraga kuza kuba ebyiri, ariko makuru avuga neza ko uyu mudahusha yaze guhabwa gahunda ndetse abwirwa n'abakora mu nzego z'ubutasi ko Sukhoi ya mbere ribuze kuza ndetse ishobora kuza kuba ifite gahunda yo kurimbura ndetse no kurasa ibisasu hano mu bice bya Minembwe. Uyu musinepo wa M23 yaje kuba ari hariya Mikenke ndetse bivugwa neza ko yaje guhabwa itegeko ryo kwimuka kuko bari bamaze kumenya neza ko iyi Sukhoi 25 yari turutse ku butaka bw'u Burundi iza kuza kunyura mu kirere cyerekeza za Puezero ishaka kurasa Minembwe. Amakuru aragaragaza neza ko ahangaha rero ariho M23 ifitiye ubutasi bukomeye cyane. Sniper yaje kwimuka ajya Puezero ku munara neza ngira ngo abazi Puezero barahazi, hari umunara muremure cyane. Bivugwa neza ko uyu Sniper wa M23 yarari hafi ahantu umunara neza arimo acunga ko iyi Sukhoi iri buze kuza muri iki kirere. Bivugwa neza ko iyi Sukhoi bayiretse ndetse ikarasa igisasu cya mbere bitewe nuko yari iri hejuru mu birometero bisabwa ko yaza guhanurwa na rokete ziremereye cyane, kandi M23 muri ibice nta marokete ashobora kuhanura iyi Sukhoi. Yarahari byaje gusaba ko iyi Sukhoi mu gihe ibitangiye gusa n'imanuka yigira hasi kugira ngo abayirimo baze kugenda bareba ibice bagiye gusheringamo. Aha niho uyu musinepo wa M23 wari uri hano neza ku munara wa Puezero yarashe amasasu agera kuri 3 yihuta cyane, arasha kuri no Sukhoi 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntiyabashije kwihanura bitewe n'imbunda yakoreshaga, ariko bivugwa neza ko iyi Sukhoi yangiritse cyane kugira ngo yongere no gusubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byagoranye bikaza kurangira yiserekezwa Kisangani ikitaraganya. Bivugwa neza kandi ko iyi Sukhoi idashobora kongera kugaruka kuri uru rugamba nyuma yo kwangizwa, uretse ko iyi Sukhoi bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi, ariko kongera guhaguruka byagorana ku buryo bivugwa neza ko M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Iyi Sukhoi 25 nimwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane zikoreshwa ku isi ndetse no muri Afurika. Igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'ingabo za Kongo bari biyemeje ko bari buze kuyikoresha barekura ibi bisasu, aho irashi ibisasu bisa nkaho habaye inkangu ndetse ibifite amakompora remereye cyane. Bivugwa neza ko no kwihanura biza gusaba andi masasu cyangwa se andi marokete aremereye cyane, ariko M23 yo yabikoze kugira ngo ibe yakerekana neza ko iri muri target ndetse kontrola iki kirere 100%. Ni naho iyi Sukhoi yaje kwangirikirwa ku buryo bukomeye cyane, aho yarashwe amasasu agera kuri 3 ndetse iryafashe ku ibaba ry'ibumoso. Bivugwa neza ko ariyo ryayangije cyane, biza gutuma ifata umwanzuro wo kuza guhindukira
bakerekeza Kisangani kuko byashobokaga ko kugera ku butaka bw'u Burundi biri buze kugorana, ishobora kuza kugira yatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Abanyamurenge ndetse n'abandi batuye muri biriya bice ndetse n'ingabo z'abanyamurenge amadubu twirwaneho basa n'abari kubyinira ku rukoma, ndetse bongeye gutanga isomo cyane, bongeye kwerekana neza ko nabo bagerageza kwirwanaho nubwo bisa naho bitoroshye. Ibi rero biraza kongera gushyira mu kaga gakomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukomeje gushyirwa mu majwi ko akomeje gukora ibyaha by'intambara bitandukanye, ndetse harimo n'ibyaha bikomeye cyane akomeje gukorera abanyamurenge. Ngira ngo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwakiriye ibirego inshuro zigera kuri 3, bivugwa neza ko uyu mugabo isa n'isa ashobora kuza gutumizwa mu nkiko, ariko kandi benshi baravuga neza ko hakwiye kwiyongeraho na perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko n'umufatanyacyaha. Ibi rero ntabwo byigeze biza gukoma mu nkokora M23 mu migambi ifite, kuko amakuru atugeraho aragaragaza neza ko M23 ayitwa Bijombo muri groupement ya Bijombo, ndetse bisa nkaho M23 naho yatangiye kuhigarurira. Imirwano ikomeye cyane yahabereye aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari gifite intwaro ziremereye cyane zirimo izo mu bwoko bwa BM, ndetse bari bafite n'imbunda zisa naho zigezweho. Ibi byose byari byazanywe ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana na M23. Benshi bavuze neza ko ibi bitero ari bimwe mu bitero byakomereye M23 ku buryo guhangana nabyo byabaye nk'ibiyigora, ndetse biza kurangira ariko ihagaritse uyu murindi w'izi ngabo. Benshi bavuga neza ko M23 itarusha ibikoresho ndetse n'ubwinshi bw'abasirikare izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi, ahubwo ibarusha uburyo bw'imirwanire ndetse no kumenya uko ikontorora ibitero, ndetse kuko akenshi M23 ntigaba ibitero, ahubwo irategereza bakayigabaho ibitero ndetse ikirwanaho ahaza kuba withdraw, igahita ibasubiza inyuma ndetse ikadivansinga. Mu gihe izi ngabo z'u Burundi ziba zatangiye kwiruka nka masigamana, ikagenda izirasa mu migongo, aho zitangira gushwiragira kimwe n'abawazarino ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, maze M23 ikaba ifashe ibice gutyo. M23 abasobanukiye iby'uru rugamba bavuga neza ko igihe cyonyine igaba ibitero bigamije gutera n'igihe iba yamenye neza ko hari ibitero rurangiranwa biri kwitegurwaho, ikaza gukora mu operasiyo akomeye cyane yo kuza gutera aho bari kubitegurira kugira ngo iyi migambi iburizwemo. Byarakozwe ku munsi w'ejo ahapangirwaga ibitero bikomeye cyane byo kuza gutera M23 bikoresheje Sukhoi 25 ndetse ngo n'amadrone mu bwoko bwa kamikazi agera kuri 15. M23 yaje gukora operasiyo yohereza abakomando bayo muri ibi bice, biza kurangira abari bari kubitegura barimo ingabo za Angola ndetse barimo n'abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, kandi bikavugwa neza ko harimo n'abacancuro babiri. Ahangaha M23 yabashije kubitambika ndetse ntibyaza kubakundira ko bongera kurasa ibi bisasu. Ni ibintu rero bigaragara neza ko M23 ikomeje kuguma mu ngamba, ndetse mu gihe benshi cyane batangiye guca amarenga ko intare za Sarambwe zatangiye kumanuka zerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibyo benshi cyane bavugaga neza ko bisa naho bitazorohera M23, ariko bisa nkaho yamaze kumetiriza ndetse no kumenya uburyo uyu mujyi uri gukontororwa n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi ndetse na wazarendo. Bisa nkaho M23 rero yatangiye gufata strategie zikomeye cyane ku itegeko rya General Sultan Makenga. Abenshi barabona abasirikare ba M23 mu marembo y'umujyi wa Uvira, aho bisa nkaho abari bawurinze bamaze kwigira inyuma. Inkuru iragaragaza igitutu gikomeye cyane, ndetse M23 yongeye gusunika irasunika, ndetse n'amahanga yatangiye kugenda kigikira M23. Ibintu birakomeye cyane, ibintu birahindutse cyane. Ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, amakuru aragaragaza neza ko bamaze kugenda basohoka mu mujyi wa Uvira. N'amakuru agaragaza uruvunganzoka rw'abasirikare benshi cyane bamaze kugenda bikura muri ibi bice, nyuma yuko bivugwa neza ko M23 yamaze kugenda yinjizamo abasirikare. Biraza kugenda bite ko igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bongeye gutsindwa ku manywa y'ihangu? Ibintu bisa nkaho bitari buze korohera iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru abigaragaza. FDNB ndetse na FARDC aho bita muri groupement ya Bijombo muri plateau ya Uvira, ahangaha imirwano ikomeye cyane yongeye kuhabera. Aha Bijombo kandi si ubwa mbere habereye imirwano y'akazamutwe. M23 isa naho yamenye ko ariho
ruzingiye ahari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi zongeye gusubira inyuma, ndetse bitangira kugaragara ibimenyetso by'uko izi ngabo zatangiye kugenda zisohoka mu mujyi wa Uvira. Ese ni igitutu cya Tanzania ndetse n'izindi ngabo bivugwa neza ko zamaze gushwana n'iki gisoda cy'u Burundi? Ese biravugwa neza ko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko bivugwa neza ko igihugu cy'u Burundi cyemeye gukorana n'Ubushinwa bikababaza Donald Trump? Ibi byose ndabikubwira gusa igihari ni uko mama 23 hano muri grupoma ya Bijombo yamaze kuhagera, ndetse muri plateau ya Uvira igisirikare cya mama 23 cyamaze kuhashinga amajanda, ari nacyo cyatumye aba barwanyi b'iki gisirikare basubira inyuma. Nanone amakuru aragaragaza neza ko ingabo za P5 ndetse zifatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Izi ngabo za P5 kandi ndakubwira neza ko ari igisirikare cyashinzwe na Kayumba Nyamwasa urwanya leta y'u Rwanda. Biravugwa neza ko izi ngabo nazo zitorohewe ku buryo ubwo aribwo bwose, kuko zari zagerageje kwindirira ibirindiro bya mama 23 zifatanyije n'ingabo za leta ya Kongo, ariko ntabwo byabakundiye. Haje gupfa abasirikare 32 mu makompra maremare ndetse arasirwa kure. Igisirikare cya mama 23 cyakoresheje mu mbunda ziri muri Mikenke. Amakuru akavuga neza ko mama 23 ifite imbunda zo mu bwoko bwa BM, izi kandi zikarasa kure ndetse n'amakompra aremereye cyane. Ibyaje gutuma izi ngabo zo muri umurwa wa P5 zongera kugorwa n'urugamba. Ibi ndabikubwira, ariko nanone igisirikare cya leta ya Kongo amakuru aratugeraho avuga neza ko cyongeye gusubirana mu bice bitandukanye basubiranamo, ndetse aho ibitero bitandukanye byari biri kwerekeza Minembwe byaje kuburizwamo nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo ndetse na Wazalendo basubiranyemo ndetse bagatangira kurasana. Reka mbanze nkubwire iyi nkuru ni inkuru yatangaje benshi cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo basanzwe bakorana umunsi ku munsi n'ingabo z'abarundi bateguye umugambi w'igitero gikomeye cyane cyerekeza Minembwe, ndetse bari bahawe amabwiriza ko indege zo mu bwoko bwa kajugujugu zigera kuri 2 ziri buze kurasa. Ni kajugujugu zitandukanye na Sukhoi 25 izagombaga kuba zirimo abapilote. Ni indege kandi ziba zirimo abapilote ndetse zirimo n'abasirikare bagera kuri 4, aho babiri baba barasira ku mpande ebyiri, ndetse aho bigaragara neza ko izi ndege ari mbi cyane mu bijyanye n'urugamba, kuko urasa bareba neza aho arasa ndetse ari hejuru. Izi ndege zari zamaze kwemerwa kugira ngo zize kuba arizo zibanza gutambuka mu kirere zirasa ingabo za mama 23 na twirwaneho, maze aba basirikare bo ku butaka baze kuza bakukumba ndetse basa naho banyura aho inzira yamaze kugenda iboneka, bitewe nuko izi ndege ziba zamaze kugenda zirasa abasirikare bamaze gukora withdraw. Igisirikare rero cy'u Burundi cyari kiri muri uyu mugambi, Wazalendo zirimo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bibaza icyatumye basubiranamo bagatangira kurasana maze ntibajye muri iyi operation. Indege zigatambukaho bivugwa neza ko n'indege imwe yabashije kuraswa, ndetse biza kurangira bagombaga kunyura ku butaka batabashije kwa advancinga. Ibyatumye izi ndege zidakora intego zazo, kutumvikana kongeye kugaragara ndetse no kurasana gukomeye cyane. Ibyo benshi bagaragaza neza ko ari ibituma izi ngabo za leta y'u Burundi zikomeza kugenda zitsindwa. Ni kimwaro rero, ariko nanone biravugwa neza ko abari Minembwe bari bamaze kwitegura urugamba rwirwaneho, isa naho iri tayari kuri buri kimwe cyose. Ibintu bisa naho bikomeye cyane, ariko nanone ndakubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda afata imyanzuro ikomeye cyane nyuma yo kubona neza ko bamwe mu bo bayoborana batamwiyumvamo ndetse batanamukunda. Ari kugerageza kwikiza bamwe mu basirikare bakuru. Gusa ntabwo biri buze kumworera, kuko abajenerali bakuru barimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi abarimo na Guillaume Ale Bunyoni, aba basa n'abakomeje kugenda bajya inama zikomeye cyane. Uyu Ale Guillaume Bunyoni ni umwe mu bari barakatiwe igihano cyo gufungwa burundu, ndetse akaza gufungurwa nyuma y'uko yarafunzwe imyaka 2 gusa, ndetse aho benshi batunguwe no kubona uyu mugabo afungurwa rugejejweho ibyaha byo kuba yaragerageje guhirika ubutegetsi. Bisa nkaho rero izi mpindura amatwara ze zitigeze zimushiramo, kuko biravugwa neza ko akorana inama za hato na hato n'umwe mu basirikare bakuru, akaba umugaba mukuru w'ingabo. Uyu ni Prime Niyongabo. Bikagaragaza ibimenyetso byinshi cyane bivugwa neza ko General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ashobora kuzisanga yamaze gutembagazwa ku butegetsi, nk'uko nawe abyivugira ko abo bayoborana benshi cyane batamukunda ndetse batanamwiyumvamo. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bigarukwaho. Operation ya Bijombo se na Uvira, ndagira ngo nongere nkugarukireho gato cyane nkwibutse ko igisirikare cya mama 23 cyaje gucana umuriro kuri izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo. Biza kurangira abarundi n'izi ngabo za FDLR basubiye inyuma. Ingabo za FDLR zongeye kugaragara mu mujyi wa Uvira. Benshi bavugaga neza ko FDLR iri mu bice bya Warikare bya Kisangani aho ngaho, ariko benshi bavuga neza ko iri tsinda ryaje
kwitabazwa nyuma y'uko bisa nk'aho izi ngabo ziri mu mujyi wa Uvira zisa naho zatangiye kunanirwa igitutu cy'ama 23 ndetse no kuzicanaho umuriro bikaza kurangira zigiye zisubira inyuma. Bisa nk'aho rero FDLR nayo yaje gutanga umusada ariko ntabwo byayigendekeye neza mu mirwano yabaye, aho bivugwa neza ko bitabujije izi ngabo za leta ya Kongo gusubira inyuma, aho zisa naho zatangiye kugira ubwoba zikaba zitangiye kurekura umujyi wa Uvira. Igitutu gikomeye cyane, benshi cyane bavuga neza ko ba 23 mu kwinjirira Bijombo ndetse hano muri plateau ya Uvira bisa naho byayihaye avantage ndetse n'amahirwe yo gukontorora ibindi bice. Ni ibimenyetso bigaragaza neza ko 23 aho ibiganiro byo mu Bisisi bibereye yaje gukuramo ikintu kigaragaza neza ko amahanga menshi cyane yamaze kugenda yejya inyuma, aho Tshisekedi wakomeje kugenda ataka atabaza asa naho yamaze gutereranwa ku buryo bugaragarira buri wese. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisa naho kinaniwe, cyahawe abasirikare benshi cyane bo kugitera imbaraga, ariko benshi cyane basa naho batangiye gutinya nyuma y'impfu za bamwe na bamwe ndetse bakuru muri bo bakomeje kugenda bitwa na 23. Ni inkuru igezweho none ikaba inkuru ibabaje cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi kaza gushengura ingabo z'u Burundi cyane kurusha uwo ari we wese. Ni amakuru agezweho none aha, ni amakuru azindutse avugwa yemeza neza ko Colonel Ndizihiwe, uyu ni umukoloneli ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu kandi biravugwa neza ko yari umwe mu bafata ibyemezo ndetse mu bakontorora ibikorwa bya gisirikare ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi agakontorora ibikorwa by'ingabo z'u Burundi zoherezwa kuri ubu butaka. Amakuru aravuga neza ko uyu yamaze kwicwa ndetse umurambo we ukaba wasizwe n'ingabo zari zimugaragiye. Bivugwa neza ko zitabashije gufata umurambo we ukaza gusigaranwa n'ingabo za 23. Ibi byabaye ubwo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi bageragezaga kwambuka ahitwa Rukana ndetse no mu bice nka Rugombo, aho igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye gushyira ingabo hafi n'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga neza ko duce dutandukanye aho igisirikare cya leta y'u Burundi cyageragezaga kwindirira, ndetse bivugwa neza ko nk'ahitwa Nyamitanga ndetse no mu duce twa Rukana ndetse na Rugombo ndetse n'ahitwa Kurya Kane, aho igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugenda kihegereza ingabo. Aha ni ku mupaka igihugu cya leta ya Repubulika ya Kongo gihana imbibi na leta y'u Burundi. Aha rero igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugenda kihambukiriza ingabo, ndetse bivugwa neza ko ari ingabo ziri koherezwa ku butaka bwa Kongo gukomeza guhangana na 23, ariko kandi mu nyungu z'igisirikare cya leta ya Kongo kuko bakomeza kugenda bafatikanya. Izi ngabo z'Abarundi rero zaje gutungurwa ubwo zari ziri kwambuka uruzi nk'uko amakuru abitangaza. 23 bayamaze kugera hafi aho. Ibimenyetso byinshi cyane byagaragaje neza ko intare za Sarambwe zongeye kwihagararaho ndetse zari zamaze gukurura amakuru y'uko icyo gisoda cy'u Burundi kiri buze kwambutsa abasirikare. Umubare kandi bivugwa neza ko ari umubare munini nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Aba basirikare rero nibo bari barimo Colonel Ndizihiwe nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Uyu kandi bivugwa neza ko yarashwe amasasu agera kuri 3, ndetse icyatumye igisoda cy'u Burundi kiza kongera kuba kijya mu cyunamo nk'uko nabivuga mu gahinda gakomeye cyane, ndetse aho bivugwa neza ko uyu mugabo Colonel Ndizihiwe atapfuye wenyine, dore ko yari yagerageje kwambukana n'izi ngabo nyinshi cyane 23 mu gutangira kubarasa amasasu menshi cyane y'urufaya. Bivugwa neza ko babuze uko basubira inyuma bitewe n'uko ibyo bifashishaga mu kwambuka ahangaha muri uru ruzi atari bushobore kongera kubyegeranya ngo bahite bikusanya. Bagerageje guhangana na 23, ariko bari bamaze kwambuka bageze ku butaka bwa Kongo. Aha rero ntabwo byari buborohere. 23 isa n'yabateze umutego ikirinda kubarasa mu gihe bari muri process ndetse bapanga uko bagiye kwambuka. Byari byamaze kugaragara neza ko 23 ifite amakuru nayo iza kuba iri hafi hano ndetse muri ibice nk'uko amakuru abitangaza. Ubwo ni ukuvuga neza ko ari ibice biri hakurya ya Rukana, ariko kandi bikaza kuba ari ibice byo ku butaka bwa Kongo ndetse n'ibice biri hakurya ya Rugombo ndetse no mu bice bitandukanye biri hakurya ya Nyamitanga, aho hose igisirikare cya leta ya Kongo cyagombaga kuza guhabwa ubufasha n'ingabo z'u Burundi zari zamaze kuhambukira, ariko zijijishije cyane zinyuze mu bice by'ibyaro by'u Burundi zambukira hano zigira ngo zize guturukamo 23 inyuma, ariko bisa nkaho bitabagendekeye
bitabagendekeye neza kuko bahasize koloneli wabo n'izindi ngabo nyinshi cyane. Imirambo yabo yaje gutabwa mu ruzi imwe n'imwe nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Benshi bati n'ibiki bibaye kuri iki gisirikare cy'u Burundi cyari cyagerageje kwitwikira ijoro ngo kize kuba cyazinduka cyambuka ndetse kiza gutunguramo 23 mu mirwano yagombaga kuba, ndetse imirwano ikomeye cyane yari yateguwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. 23 yasaga n'iyagambaniwe kuko yagombaga kunyurwa imbere n'inyuma, ariko bije kurangira abagerageje kugambanira intare za Sarambwe bitabahiriye ndetse bitabakundiye na gatoya. N'amakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bigaragaza neza ko igisirikare cya FCM 23 gikomeje gukina ku mubyima ndetse kinabyinira ku rukoma, mu gihe abarundi bo bakomeje kugenda bifata amapfubyi. Gukina ku mubyimba izi ngabo z'abarundi biraturuka ku basirikare b'u Burundi. Iki gisirikare cyamaze kwibikaho ndetse n'umubare munini cyane w'ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigwa muri iyi mirwano. Ndakubwira neza ko ubu ngubu tuvugana abaturage batuye mu bice bitandukanye nk'ayitwa kurya kane ndetse no kurya kabiri, aha hose amakuru aravuga neza ko abaturage baho bumvisha ibiturika biremereye cyane ndetse imirwano yakomeje kuba, ariko kandi bitewe nuko bivugwa neza ko bari bakiryamye aha, kandi ntabwo babashije kubona uko imirwano yagendaga uretse kubona amasasu menshi cyane anyuranyuranamo ubwo ingabo zari zamaze kwambuka muri ibice bya Rugombo ndetse na Rukana no mu bice bya Nyamitanga. Ndakubwira neza ko nanone igisirikare cya 23 cyongeye kwihagararaho muri Plaine de Rusizi ndetse no mu bice nka Ruvunge nk'uko amakuru abigaragaza. Biravugwa neza ko igisirikare cy'u Burundi ndetse bivugwa neza ko kandi cyari kiri kumwe na wazarendo nyinshi cyane mu bice nka Ruvunge ndetse na Kiriba, ariko kandi 23 ikaza kuba yari ifite ingabo nyinshi cyane zaturutse mu bice nka bya Kamanyura ziza gutanga ramforo. Urugendo rurerure abasirikare ba 23 bageze muri ibice ku mugoroba w'ejo, ndetse biza kuvugwa neza ko bahise bazindukira mu mirwano ikomeye cyane muri ibice bya Ruvunge ndetse na Kiriba, aho 23 yatewe ndetse biza kurangira igerageje kwirwanaho abasirikare b'abarundi ndetse n'ingabo za wazarendo basubira inyuma. Agahinda gakomeye cyane kongeye kumvikana mu ngabo z'u Burundi kuko bivugwa neza ko imirwano yabaye bamaze kumva inkuru y'uko koloneli Ndiziwe ndetse n'ingabo ze yarayoboye muri ibice bamaze kwicwa, ndetse bivugwa neza ko abasigaye ari ingerere bongeye gusubira ku butaka bw'u Burundi bambutse ururuzi, icyo benshi cyane bagereranya nk'imperuka ku butaka bw'u Burundi. Ibi biri kuba mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje guhinduranya abasirikare, bamwe bakirukanwa abandi bagafungwa abandi bagafatirwa ibyemezo bikomeye cyane. Bamwe barashinjwa ubugambanyi nyuma y'uko hagaragaye gutwikwa kw'intwaro ahangaha ku butaka bwa Bujumbura. Biravugwa neza ko abari babiri inyuma ndetse bagambanye ku buryo bugaragara bamaze kugenda bakurwa mu nshingano ndetse abandi barafungwa. Ubu ngo biravugwa impinduka mu gisirikare, aho benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ibyo ari gukora ari kugerageza kwikiza bamwe mu bakomeje kugenda bamubangamira ndetse mu byemezo agerageza gufata bakamwitambika, birimo n'ibyemezo bivugwa neza ko gukura ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiye bishyirwamo imbaraga. Nyamara uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akagerageza kubirwanya yivuye inyuma. Bamwe rero mu bagerageza kumwikoma ndetse no kumwitambika bivugwa neza ko ari bari kugenda yikiza abashyiraho ibyaha bitandukanye, ndetse bamwe bagafungwa abandi bagakurwa mu nshingano zabo. Ni inkuru nkuzaniye, ni inkuru isa naho iteye ubwoba, ariko benshi cyane bamaze kuba batahura ukuri kwayo. Inkuru dusanga no mu binyamakuru bikomeye cyane nka bwiza.com, ikinyamakuru cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Ni inkuru kandi zamaze gushyirwa hanze zemeza neza ko ibimenyetso byamaze kujya hanze. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ububirigi bafatikanije n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo umugambi wo gutera u Rwanda waranogejwe. Mbega intwaro, mbega abasirikare, mbega drone. Ibi ni ibiki? Bivugwa neza ku gihugu cy'Ububirigi cyaciye muri perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko babonaga neza ko ari ushobora kuza kumva amabwire ndetse akaza gushukwa ku buryo bukomeye cyane, dore ko yagiye yivugira ko nawe azatera u Rwanda, ariko nawe akabivuga neza azi ko nta bushobozi abifitiye. Hagaragaye amakuru avuga neza ko Ububirigi bwamaze kuba bwemerera igihugu cy'u Burundi intwaro, ndetse bivugwa neza ko hamaze kwemerwa abasirikare bagera ku 50,000 b'u Burundi, ababemewe na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste
Ndayishimiye abemerera igihugu cy'Ububiligi ko aribo bazafatikanya n'abandi bazaturuka muri Kongo mu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arongera ashyiraho kondisiyo ivuga ko agomba guhabwa intwaro zigezweho kuko igihugu cye nta ntwaro zigezweho zishobora kwifashishwa mu rugamba gifite, maze igihugu cy'Ububiligi gihita kimwemerera intwaro nyinshi cyane, intwaro z'intambara nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse bahita bamwemerera na drone zigera ku bihumbi 50 nk'uko bigenda bitangazwa. Amakuru kandi nk'uko asohoka mu binyamakuru ndetse byamaze kugenda bishyira ukuri hanze, benshi baravuga neza ko iyi ntambara igihugu cy'u Burundi kiri gutegura ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abasirikare ngo barenga ibihumbi 70 nk'uko bivugwa neza ko bamaze gutegurwa. Bamwe bavuga ibihumbi 50, abandi bakavuga ibihumbi 70, ariko nanone bikavugwa neza ko ari umubare munini cyane w'abasirikare igihugu cy'u Burundi cyamaze kwemera, ndetse kikaza gufata responsibility iyo ari yose mu gihe ibyo cyasabye Ububiligi bushobora kuza kubitanga. Ibise biraza kugenda bite? General Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragara ndetse anengwa n'amahanga, bamubwira neza ko iyi ntambara ari kwishoramo azabaga kifasha mu gihe haba hagize ingaruka zigira ku Burundi. Ni mu gihe kandi hakomeje kuvugwa gufatikanya kw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo ziyise P5, ingabo za Kayumba Nyamwasa, bivugwa neza ko azifatanyije n'uwahoze ari umuhungu, kandi ndavuga nyine umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu muhungu Jarike Habyarimana bivugwa neza ko afite ingabo, ndetse ingabo zahawe ubutaka ndetse n'ibice bitandukanye zo gukoreramo imyitozo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bagiye bagerageza kuba bakirukana abanyamurenge mu bice batuyemo ngo abari bo babikontorora bisanzuye, bahagire barracks zabo ndetse n'amatraining wing aho bazajya bakorera imyitozo ya gisirikare, ndetse baje nyine kwitegura guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iki gihugu cy'u Burundi kiyobowe na perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine General Evariste Ndayishimiye bisa nkaho cyamaze kuzuza iyi diri, ndetse bivugwa neza ko bamwe bamaze kuvuga neza ko ibi ari ukwikirigita ugaseka. N'amakuru aba yamaze kugenda amenyekana mu gihe abaturage twamenye aya makuru, ndetse n'abandi batandukanye bakaba batangiye kwandika mu binyamakuru byabo. Bivugwa neza ko ubutasi bwo buba bwaramaze kumenya aya makuru, bisa nkaho bizagura iki gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye utabyumvikanaho, udahuza nabo bayoboranye iki gisirikare kuri izi ngingo zo kohereza abasirikare mu bihugu by'ibibanyi ndetse no gutegura izi ntambara, kuko bamubwira neza ko badafite ubushobozi bwo guhangana igihe icyo ari cyo cyose hari igihugu cyaba kibateye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi biravugwa neza ko abarimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kumwihanangiriza kuri iyi myanzuro isa naho ari imyanzuro yafashe ahubutse, akemerera igihugu cy'Ububiligi ko azatera u Rwanda ndetse bazafatikanya n'igihugu cya Kongo. Ariko kandi ibindi bihugu bivugwa muri iyi diri cyangwa se muri ubu bugambanyi bari gutegura, bivugwa neza ko igihugu cya Angola nacyo kirimo, ariko kandi kikaba kirimo mu buryo burindire gite, kandi bikavugwa neza ko harimo kandi n'igihugu cya Kenya nk'uko amakuru abivuga. N'amakuru kandi akomeze kugenda agaragaza neza ko ibi bihugu byose byagiye bikora inama za hato na hato, inama zigamije gucura umugambi wo guhungabanya leta y'u Rwanda ndetse no kuba batera u Rwanda. Ibi byagiye bigirwamo uruhare na Tshisekedi wagiye ari we utumiza izi nama, none hiyongereyemo igihugu cy'u Burundi n'Ububiligi, bisa nkaho bitari buze koroha. Ariko abakurikiranira hafi iby'umutekano w'akarere bavuga neza ko ibi bigoye cyane, ndetse u Burundi budafite ubushobozi bwo gutera u Rwanda uretse kwitabaza Ububiligi, nabwo bikaza kuba bitari buze korohera kuko amakuru yamaze kujya hanze. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga neza ko kirinze imbibi z'u Rwanda, ndetse gikomeza kubwira inshuro nyinshi abaturage b'u Rwanda ko bagomba kuryama bagasinzira bakajya mu mirimo yabo, kuko icyo baharaniye ari ukuzarurengera. Abaturage b'u Rwanda nta gikuba ndetse bajye baterwa no kumva ibi bihuha cyangwa se aya makuru y'abagenda bapanga guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko bigaragara neza ko umutekano ubungwabungwa. Reka twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi haravugwa ibiturika biremereye cyane byongeye kumvikana mu bice bya Ruvunge. Uribaza ngo byagenze bite? Igisirikare cya FDLR, uyu mutwe nawo witerabwoba, umutwe w'abagizi ba nabi basize bakoze amahano mu Rwanda, aba kandi bakaba barakomeje kugenda bashyigikirwa na leta ya Tshisekedi. Aba bongeye guhangana na mama 23 mu gace ka Ruvunge. Biravugwa neza ko ibiturika biremereye cyane byaje gukoreshwa. FDLR kandi yari ifatikanyije n'igisirikare cya
Kongo Wazalendo nk'uko basanzwe babikora, ariko ma 23 mu bushishozi yaje guhagarika umurindi w'izi ngabo, ndetse bivugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu zamaze no gutatana nyuma yo kurasana amasaha agera kuri 3. aya masaha yose iki gisirikare cya ma 23 kiri guhangana n'izi ngabo, ndetse bivugwa neza ko zasaga naho zambariye urugamba ku buryo bukomeye cyane. Abaturage batuye mu bice bya Ruvunge ndetse n'inkengero zaho bavuga neza ko bakomeje kugenda bazengerezwa n'izi ngabo zibagabaho udutero shuma twa hato na hato tugamije kuba twabambura, kandi bikaba bigaragara neza ko ari ingabo zidafite imbaraga zidasanzwe, ahubwo ari ingabo zifite ubugome ndengakamere bigamije kuba barimbura abaturage nk'uko bagenda babikora. Ibi rero birakomeza kugenda bishyiramo 23 mu kongera akazi ko kubungabunga ibice bitandukanye. Irahangana na FDLR, irahangana n'ingabo z'abarundi, irahangana na Wazalendo, FARDC, ingabo z'abacancuro ndetse n'abandi basirikare batandukanye bagiye baza nk'aba instructor baje gutanga amabwiriza n'amasomo ya gisirikare ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Ku mirongo y'imbere ku rugamba ma 23 irasya itanzitse aho ihanganye n'iki gisirikare cya Kongo ndetse n'abaje kugifasha muri uru rugamba. Ni inkuru igezweho nonaha yemeza neza ko igisirikare cya ma 23 ku mirongo y'imbere ku rugamba cyongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Benshi batangiye kuvuga bati none se aba bacancuro ni ikibariye kuri ubutaka bwa Kongo cyatumye banga kuhava burundu, bamwe bagafatwa, abandi bagahabwa imbabazi, abandi bakicwa, ariko bakaba bakomeza kuhisukiranya umunsi ku munsi. Abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro baturutse mu gihugu cya Romania, kandi bivugwa neza ko aba bacancuro bari kumwe n'abandi bagera kuri 2 baturutse mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater ry'umucancuro ukomeye cyane Rick Prince w'umunyamerika. Aba bose baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Aba bose kandi ndakubwira neza ko baje mu bijyanye no gukoresha drone ndetse n'akajugujugu z'intambara ndetse no gukontorora n'ubwirinzi bw'ikirere. Ibi nibyo baje gutanga mu bufasha ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari gufatikanya n'iki gisirikare ibice bitandukanye. Ma 23 yakomeje kubaga baho ibitero, ngira ngo murabizi hari abafatiwe igoma benshi cyane berekanywe amahanga arareba, ndetse abandi basabirwa inzira banyura mu Rwanda boherezwa iwabo mu bihugu baturutsemo mu kimwaro cyinshi cyane, aho bagiye bapfukamishwa ndetse bakicazwa hasi n'uwahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya ma 23. Uyu nta wundi ni Wiringoma Nyakwigendera, ndetse Imana ikomeze kumutuza heza. Ndakubwira neza rero ko ubu kuri inshuro hongeye gufatwa abacancuro bagera kuri 6. Ibi byagenze bite? Aba bacancuro bafatiwe he? Bongeye kwisanga mu maboko ya ma 23 bigenze bite? Namakuru asobanura neza ko operasiyo za gisirikare z'igisirikare cya ma 23 zongeye gusatira defense z'ingabo bahanganye, kuko bivugwa neza ko hari gupangwa ibitero bya drone zagombaga kugurutswa mu bice bya Minembwe, Plaine d'Rusizi ndetse n'ibice ma 23 kontrola byose. Hari hateguwe ibitero by'indege. Amakuru avuga neza ko izi ndege kandi zari kwifashishwa ari drone zo mu bwoko bwa CH4, ndetse ni drone nazo zari gukoreshwa, hakaza na drone zo mu bwoko bwa kamikaze. Bivugwa neza ko izi z'ubwiyahuzi arizo zari koherezwa mu Minembwe. Amakuru akavuga neza kandi ko uru rugamba rwari rwateguwe